Syedrolun Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan safari subuh Pidi di Masjid Agung Al-Falah Sigli disesaki jamaah. Jamaah yang merupakan masyarakat dari beberapa kawasan di Kabupaten Pidi ini bahkan sudah tiba sebelum pelaksanaan ibadah salat subuh. Maulid dirangkai dengan ceramah agama yang disampaikan Tengku Muhammad Yusuf atau kerap disapa Tusuk Jenib. Sementara hidangan maulid digelar pada area luar masjid dengan hidangan utama kuah belangong berupa kari lembu, kari kambing, dan kari ayam. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.